Knjige su lijepe i čitanje može biti divno, pa ipak utjecaj koji imaju ponekada može biti prevelik. Momka? Momka, dobro jutro. Dobro jutro, momka. A? Jesi li nešto rekao? Rekao sam dobro jutro. Već je jutro? Nemoj mi reći da si cijelu noć čitala knjigu, ovu. Majčinska ljubav je tako divna. I to te je držalo budnom cijelu noć. Imati djecu i obasuti ih ljubavlju. Mislim da se zato prvo moraš udati, momka. Djevojčice bi nosile ukrase i trake i beskrajno me voljele. Naravno i dječaci bi me voljeli, ali možda ne toliko i... A koliko djece planiraš? Sa svom tom majčinskom ljubavlju koja u meni ključa 20-aka. Najmanje. Momka, u tom slučaju mene sasvim sigurno možeš zaboraviti. O čemu vas dvoje brbljate u ovo doba? Mala Mu. Da vam objasnim, ne volim kad me neko probudi, samo da se zna. Momka je nekako čudna. Da, obično spava ovako rano. Mislim da izgledam kao neka majka. Neke žene su jednostavno rođene za majčinstvo. Šta se dešava? Mumi! Mama, šta je bilo? Tu ste. Na verandi je dvoje djece. Onesvješteni su. Djece? Da, prilično male. Nebesa. Zaista. Da li bi nam pomogao da ih unesemo u kuću? Dvoje male djece. Šta im je? Ne znam. Brinemo se. Momka, šta je bilo? Ovo se sudbina umiješala. Dobro, sada Bože, zdravo svima, šta vam je? Šta vam je? Topla je, čini se da nije povrijeđena. Vi jadni mališani. Mora da su lutali cijelu noć i sad su tu. Kako su njihovi roditelji mogli dopustiti da se ovako izgube? Stvarno, nije mi jasno. Gladan sam. Probudili su se. Čuli ste ih? Pripremite brzo hranu. Namjestite 2 kreveta, toplu vodu, toplomjer, aspirin i zavoj za svaki slučaj. A sada... A sada jedite koliko god možete. Djeco, kako se zovete? Ja sam Flip. Flop. Odakle dolazite? Gdje su vam roditelji? Nestali. O Bože, šta se desilo? Ostavili su nas u šumi dok smo spavali. Vukovima. Užasno. Mamica je zla maćeha, mrzi nas zato što smo lijepi. Jako smo lijepi. Nagovorila je taticu da nas ostave za hranu u Vukovima. Stvarno,
Ovo mi je nešto poznato. Ah, siročići, ne brinite, ja ću biti vaša nova majka. Momka, Jesi li potpuno sigurna? Srce mi kaže da. A sad dođite i poljubite svoju mamicu. O, vidi se da nisu navikli na ljubav, ali ja ću ih voljeti i voljeti. Nema žurbe, imamo vremena napred. Moja ljubav će vas obaviti kao što papirić obavija slatkiš i poljubiti. I oni sada samo ne znaju da to pokažu. Znate, malo su stidljivi. momka, jesi li dobro? Jesi li potpuno sigurna da želiš djecu, Mumka? Da, sazrela sam preko noći i znam svoju sudbinu. Šta je bilo, maleni mamicini cakani? Hoću da se vozim u tome. Tata Mumi, njime trebaju kolica više nego vama. Obrišite suze i uskočite, mamica će da vas vuče. Morala bi više vježbati. Šta misliš da mi nju provozamo? Hajde uskači. O, maleni, kako ste pažljivi. Hej! Hej, sporije, nemojte tako brzo. Nisam ljuta. Majke nikad nisu ljute. Majke nikada nisu ljute. Novi dan. Moram ustati prije mališana. Stanite, niste zagrlili mamicu za dobro jutro, ni poljubili. Pretpostavljam da ti je već dosta brige oko ova dva mala monstruma. Ne zovi moje drage mališane monstrumima. Nije zabavno kad se ona ne ljuti bez obzira šta mi napravimo. Treba mi malo odmora od svega ovoga. U pomoć! Sad ću ja vas! U pomoć! Prestanite, tata Mumi. Šta mislite, šta to radite? Ganjate moju djecu. Zar ne misliš da bi trebala biti malo strožija prema njima? Sasvim sigurno. Ne treba se onako šaliti s nekim. Šala je nevažna. Morate se zapitati zašto su se tako poigrali. Znate, Kako to misliš? očito da nikada nisu imali sopstvenu ljuljašku. Bili su uskraćeni, znate.
Čežnja za ljuljaškom ih je navela da učine tako nešto. Najvjerovatnije. Hoćeš da kažeš da bi im ja trebao napraviti ljuljašku? Oh, tata Mumi, znala sam da ćete razumjeti. Evo, tu je ljuljaška. Ajde, djeco, uživajte, molim vas, uživajte. Ovo nije ni malo zabavno. Hajde da probamo nešto drugo. Šta mamicini mališani prave? Neću da ti kažem. Nećeš da kažeš mamici? Oh, dušo. To je tajna. A, dobro. Svi mi imamo svoje male tajne. Mamica je zadovoljna što vidi da napokon radite nešto u tišini. A, tu si, Mumka. Izgledaš vrlo zadovoljno. Jesu li male napasti pobjegle već? Ja sam barem majka, žena, ispunjena. Ne želim ništa više nego pogled na moje malene zaokupljene igrom. Šale su samo izraz njihove inteligencije. A šta sada rade? Prave grudve od blata. Nekakva slatka mala tajna. Čini mi se da je ovo dobro. Da sad počnemo, a? Slatka tajna, stavljanje grudvi blata u ljuljašku, ha? Samo nastavite, dušice, mamica će oprati ljuljašku. Mumi? Jesi li dobro? Mislim... Oh, mamicine dušice. Hej! Djeco, prestanite. Hajde, uspjećeš! Hvala, mala mu. Ovo im neće proći nekažnjeno. Ne, vratit ćemo i mi njima. Sačekaj trenutak. Ovdje je nešto čudno. Uopšte se ne miču. Otišao je tamo. Prestanite svi. Oh, mamicini malini, molim vas, prestanite, možete se povrijediti. Evo me u pomoć, mala mu, stižem. Dođi, da ih smoždimo zajedno. A! Oh, Mumi, ti. Mumi i mala mu, prestanite. I vi, Flip i Flop. Zar ne čujete šta vam Marti govori? Mumi, barem ti prestani. Oh, Stojiš na krivom mjestu, Mumka!
Pomakni se sa vatrene linije. Kako se usuđujete? O! O, ja sam majka, ja sam majka, ja sam majka. Ja sam preplavljena majčinskom ljubavlju, ali počinjem da bivam i jako ljuta. Evo. Evo, joj. Joj. A sada me slušajte. Ovo što ću uraditi je iz majčinske ljubavi. Za ime Boga, gdje bi mogli biti? Napokon je kraj. A u stvari ovo je bilo prilično osvježavajuće. Izgledate kao da ste se sjajno zabavljali. Jesmo. Hej, Mumi, čega ćemo se sad igrati? Hajde da se igramo kao da ste vi naši zarobljenici i mi vas držimo u ćeliji za mučenje. Očistite blato sa verande, veoma je prljavo. Veoma. Znači, nemate predstave kamo su djeca mogla da odu kada su se razdvojili u šumi ovdje, a? Ne, ali ja se bojim najgoreg. O Bože, Bože. Istragu ću započeti razgovorima sa svima koji žive u blizini. A sada, Flip i Flop, mislim da je došlo vrijeme za ozbiljan razgovor. Ko su ovi ljudi, inspektore? Aha, to su mumijevi. Oni obično ne čiste van kuće, znate? Imaju mnogo djece. Ne baš. Ma ovo dvoje nije... Pogledaj, mamica. Moja djeca oteta bez sumnje. Nebesa, sigurno ne, sigurno. Je li to zaista vaša majka? Jadna djeca rade kao robovi. Molim vas, gospođo, ovo je posao za policiju. Inspektore, tako mi je drago što ste našli njihovu majku. Nisam tražio nju. Mi smo tražili njenu djecu. Da, naravno. Nestali su prije nedelju dana. A šta rade u vašoj kući? Ovo bi moglo biti jako ozbiljno. Otmica, iznuđivanje možda. Inspektore... Nemoj ti meni ništa, inspektore. Zna se ko je ovdje zakon i zna se ko je ovdje otet. Je li jasno? Ne, gospodine. Mi nismo oteti. Niste oteti. Šta radite ovdje? Flip i Flop, hoću odgovoriti s mjesta. Pa, Flop je smislila novu igru i... A kakva bi to igra mogla da bude? Pa pretvarali smo se da su nas roditelji odbacili u šumi i ostavili da nas pojedu vukovi i mi smo došli mumijevima. Nikada se nismo tako zabavljali. Vi ćete mi doći glave. Smirite se, gospođo, smirite se. Mamice. Nećeš se valjda opet onesvijestiti zbog takve sitnice, to je tako neugodno. Biće vam neugodno, vi mali monstrumi. U pomoć! Samo kada se uhvatim, začekajte! U pomoć! S Bogom! Izgleda da se danas više nećemo igrati, ali vratit ćemo se, budite bez brige. Hoćete li stati? Izgleda da ima iskustva sa trčanjem, ha? Vjerovatno i kod kuće stalno zbijaju šale. Ne dajte da vas uhvati, draga djeco. Samo trčite i dođite ponekad u posjetu. Moram da primijetim da je naša kuća sada tiha i ugodna. Da, samo se nadam da Mumka nije suviše tužna. Pa ne, mislim da je majčinska ljubav možda bolja u malenim dozama. Znate. Bićeš ti još razumna, majka. Hvala, mama Mumi. Usput, gdje je mala Mu? Čita knjigu gore. Stvarno neobično. Nije valjda ona knjiga o majčinstvu? Ne bih rekao, ali potpuno se udubila. Čak ne odgovara ni kad joj se obratiš. Naravno, saznaje životne istine. Nemojte je ometati.
Ne želim biti mama. Kad odrastem, bit ću gusavi. U svakom slučaju mala Mune pršti od majčinske ljubavi, a što se životnih istina tiče, vjerovatno ih već zna.